To bi bio kraj. Evo ovako, ajde dok je svetlo, dok su svi ovo. Slušaj, što ti slikam, nema veze. Ja mislim da je Nošto desno? Desno. Nošto desno, ti treba ovo čekati samo. Ja, kad pipneš, pogledaj koliko vodi, mokro i hladno, pa da, zato je i blato tu, vidiš. Pa zato se i prave ovi stalaktiti, stalagmiti, vidiš. Stenu da napravi. I ovo je što je lepo, Viš ti ovaj stup kakav je. Ovoga je baš onako ko, vidi. Nema tamo ništa, tamo. A vidite, još pište ovdje lepo je. Daj ovdje jedan sliku. Ajde, da slikam. Čekajmo da li imamo dome pošle. Gdje, ovdje? Nisi ništa Ona je bila važna, to sam da se tjera. Ili u vreme da ovu slikala. Pa je zato što postoji neka. Nešto nije... Ovo stepenice, znači... Hoćete negdje da vam slikam, da vam posvetim? Što je lepše. Možda da gledaš. to su osnovi sve. Nema nikom ne kao što inače čuvati svima. Ovo je fenomenalno. A ovi u Resanskoj pećini dali imena, zmoga. Ne znam koliko ljudi mogu da primenu. Smislili da postoje 3 načina plaćanja. Najskuplji i najjeftiniji. Najjeftiniji i najkraći. Ovo da se uloži. Ovo je edukacija. Nije samo sve prvi deo. Da. Radimo ovo sve, trezam jednu. Ajde. Ajde. Evo, stižete. To se vidi Viške, Ninoslave, ideš li? Stamenkoviću, oj, ne vraćam se više, idem nakon Nikoje. Dobro, Ajde. srećan put. Ništa, cepajte sad posle ovog. Srećan put, ajde, sve. Ajde. Možeš i gore. Ta lampa liči na Vladanovu lampa, ovdje na majci Bež boje, trenerka ima. pali dobri klipova.
Zigede koji predstavljaju mraz. Sad se načukalo... Ma i ja. Evo kaže Bog, primjer. A mu ti, da je vodiš zdrav život. Ne, dole, stavi, ne. Vas dvoje što se ljubite, aj dođite ovdje. Dođite se slikati. Vaskovićka! Evo, ruke! Kupite se! Zove se Svrljig grad, nažalost ništa od skoro od njega nije ostalo, ali tim utvrđenjem se kontrolisalo celo ovo područje gde su išli važni trgovački i vojni putevi. Ovde je ulazak u stazu. Do pre godinu i po dana staza je bila teško prohodna, zahvaljujući našim radnim akcijama i akcijama opštine Svrljig je to tako dobro očišćeno da ćemo za 20 minuta biti gore na uzvišenju Kule. Kad izađemo na uzvišenje imat ćemo jedan plato od 100 metara, sa tog plata najpreporuka je u širem fotografisanju i u predelima Niševačke klisure. Gledat ćemo je usvodno prema selu Niševac, ispod je pruga, ispod su mostovi i tuneli. Za one koji ne znaju, tu prugu je pre 104 godine projektovao Milutin Milanković, veliki naučnik u svetskim okvirima. Pruga ide upravo kroz Klisuru, to je pruga Niš-Zaječar-Prahovo. Gore ćemo posle doći do ostataka tog utvrđenja koje je bilo impozantno, sad je samo ta jedna zidina ostala i tu ćemo nekih 15-20 minuta da se zadržimo, da malo je ručamo, da se slikamo, da pogledamo, da objasnimo šta se vidi, a onda se opet ovde spuštamo i idemo sasvim laganom stazom do pruge i prema reci Svrljiški Timok. Inače, kad pogledate sa vaše leve strane ono uzvišenje, to je već planina Tresibaba, područje vrlo blizu najvišeg vrha Bogdanica. I između ovih stena i Tresibabe je u stvari Niševačka klisura. Sad ćemo da je gledamo, a onda u povratku ka Niševcu ćemo da je prođemo. To je suština ove akcije. Staza je obeležena, ići ćete za nama. Na par mesta će vodički tim da stane, to je par metara samo jedna razdaljina, jedna deonica gde je nešto strmije, gde ćemo malo da dajemo ruku, da se traži oslonac i to je to. Nadam se da ste spremni, Miloš i Neša ako imaju nešto da kažu, pa ćemo da krenemo. Ja ću samo da kažem za drugi deo, kad budemo sišli od ozgo sa Kula, mi ćemo kroz ove njive da se spustimo dole na prugu. Tu ćemo da prođemo 3 tunela. Što se tiče prolaska, ovom prugom trenutno voz ne saobraća, ali postoji mogućnost da radna neka lokomotiva ili vučni voz prođe. Zbog toga tuneli su dovoljno široki, da nas se nikad nije desilo da nas zatekne voz, ali ako se slučajno desi, a neće da se desi, slobodno se samo naslonite na zid i voz može komotno da prođe. I tunele ćemo da prođemo što pre, znači nećemo tamo da se kilavimo mnogo i da slikamo, znači tunele ćemo što pre da prođemo.
Još jednom koristim priliku da vas pozdravim u ime Planinarskog društva Preslap, da vam se zahvalim na učešću. Ovo je zvanično druga akcija u ovom obliku koju je podržala opština Svrljig. Inače, dolazimo već više godina uzastopno na područje Prekonoške pećine i Miševačke klisure i oni koji su stalno sa nama još jednom su, što se kaže, utvrdili gradivo i uvideli zapravo koliko prirodne lepote ima i ljudske dobrote, pre svega, iznad svega ljudske dobrote ovih vrednih ljudi u Svrljigu i okolini. Evo, danas je učestvovalo oko 120 planinara, a imali smo i učesnike iz susedne Bugarske, tako da je akcija poprimila i međunarodni karakter. Ja bih se zahvalio opštini Svrljig, čiji je predstavnik ovde sa nama. On nije planinario, ali tekako zaslužen za sve ovo, gospodin Miroslav Marković, direktor Centra za turizam, kulturu i sport Svrljig. Opština Svrljig je logistički podržala ovu akciju i možda što je važnije, prepoznala je potrebu i dobre namere Planinarskog društva Preslap. Mi smo se odazvali na njihov poziv. Bilo je to početkom 2018. godine, bilo je to sumorno zimsko veče kada smo održali prvi sastanak, ali smo verovali u uspeh ove manifestacije. Ja bih zamolio gospodina Markovića da se prigodnim rečima obrati ovom skupu. Hvala. Meni je stvarno zadovoljstvo što sam drugu godinu za redom sa vama. Prošle godine sam bio u svojstvu pomoćnika predsjednika opštine, sada sam direktor Centra za turizam, kulturu i sport. Da kažemo da je lako da se izađe u susret ljudima kada vidite da oni imaju želju da nešto urade. Obično neko se javi samo sa idejom, ali očekuje da sve vi umjesto njega završite i da na kraju on samo kaže evo uspjeli smo. Zato zaista mi je drago i veliko zadovoljstvo što smo uspostavili jednu stvarno lepu i temeljitu saradnju sa Planinarskim društvom Preslap, zato što ljudi su i pre nego što smo mi izašli u susret ovo da vam pomognemo oko ove organizacije, jer zaista potrebna je tu velika logistika koju vi pre svega iznesete na vaša pleća. Ovo nama je bilo zaista sitnica i zadovoljstvo da to malo doprinesemo kako bi ovaj dan stvarno ispao kako treba, kako bi vi svi koji volite planinarenje, koji volite prirodu imali zaista lepu priliku da obiđete Svrljig. To je naravno u našem interesu i meni kao direktoru Centra za turizam, kulturu i sport, da jednostavno reč najbolje prenese ta neka lepa iskustva. Jeste, slika vas zaintrigira, ali kad dođete, kad svojim očima vidite, to ostaje trajno urezano u vaše sećanje i naravno ja vas molim da svim vašim prijateljima kažu da obavezno posete Svrljig i kad je Bilmužijada i kad nije, jer imamo šta da pokažemo zaista. Hvala vam i ja se od srca nadam da ćete i tu biti sa nama i sledeće godine. Za gospodina Markovića kao predstavnika lokalne samouprave imam čast da predam ovu zahvalnicu opštini Svrljig. Hvala vam. Ali tu nije kraj, naravno. Opština Svrljig, osim ovako vrednih ljudi i meštana, ima svoje predstavnike koji se bore za opštinu Svrljig i izvan granica opštine u Beogradu. Jedan od najaktivnijih narodnih poslanika u Srbiji, gospodin Milija Miletić, koji je na neki način inicirao ova naša druženja, pa ću zamoliti gospodina Markovića da primi iza gospodina Miletića i pozdravite. I zahvalite mu na organizaciji Bilmužijade pre svega i na ovom malom doprinosu koji mi imamo da sve ovo uspe. Naravno, Centar za turizam, kulturu i sport opštine Svrljig, ustanova koja je finansijski, operativno, logistički stala iza ove manifestacije i lepo je vidjeti mladog i sposobnog čoveka na čelu jednog takvog kompleksnog sistema. Gospodin Marković. Hvala vam stvarno, hvala vam. To je to. Zamolit ću nekoga iz Niševca, ako ima od predstavnika udruženja Terra Incognita. Mislim da sad nisu sa nama. Da sada nisu, ako možete. Ono što mogu da kažem sledeću godinu je da svi možemo i moramo biti bolji i snažni. Hvala vam. Ali Goran Ćopić je tu da primi za Narodne novine. Gorane. Čekaj, ovamo krenite se tamo dobije. Čekaj to. A mi ne dobijemo isto. Dok ne? Tu je portal Niške vesti. Pomenut ćemo i njih.
Tu je portal Južne Vesti. Zmajevi Saradana su otišli ranije, ali su bili sa nama. Petri, izvoli. Planinarski klub Železničar Niš, molimo predstavnika. Ajde. Da mladima sve to ostaje. Ajmo slikanje. Tako. Ajde. Inače, Čika Vukajlo je naša dugogodišnja inspiracija, primer za upornost, za posvećenost. Čekaj da upali. Ako smo na Ruju obeležili deceniju druženja sa Čika Vukijem, treba obeležiti 2 decenije druženja. Hvala vam, Čika Vuki. Planinarsko društvo Suva planina. Ja mislim 300 na sat. Jesi, imamo odličavi. Naša pesnikinja, naša planinarka, biciklistkinja Olivera. I tako da. Druganica Saša Dragoslav. Ali za timočke divljake je tačno. Dobro. Oni jesu divljaki. Ovo divljak, ovo nije divljak uopšte. Moramo da pričamo rodno ravnopravno. Takođe planinarski klub Istok iz Zaječara. Pa to je to isto. Ajde, Istok. Dođi Vidanović, vidi, uzmi, ajde. Niste, to je jedno. Ajde. Piše Jagodina. Ipak Mosor piše. Zvanično Ipak Mosor piše. Jagodina? Najavili su se da dođu, ali zamolit ćemo Bobana da ponese i ajdučkoj družini, jer malte do jutro su bili spremni da dođu, ali zbog... Ajduci i divljaci, a ne zečaki, šta je s njima to? Runalist, nekada Svetozarevo, nekada Jagodina i uvek će biti Jagodina. Jeste. Ali Kragujevac nije. Pozdravljamo sve prijatelji iz Kragujevca, ali ovoga puta su tu prijatelji iz Jagodine. Tako. Ti mi daš? Mosor, zovite Ljubiša. Ljubiša Novović, jedini predstavnik Pak Mosora, ali izuzetan predstavnik, došao je biciklom. Super. I još jedna Crveni krst. posebna zahvalnica ovim vrednim ljudima ustanova Crveni krst iz Svrljiga. Bravo. Ajde, slikanje.